Yes, Mr. Life Camera kandi DM Swaga Nkaburijo, the net promoter, the #1. Kandi agana makuru muri Kasese habire mushoka ninga shabire mechi bakweta ekikangabwa ikinde cyukugwaho just kwa mwacenga. So oba bazikira umwana umukazi bazikira umuntu konka baza kushanga umukajeje kandi bashanga henye na habirari obaye bamukubire bashanga ari mukanda atakafire agwira ari korogo. So ekintu cyewunyisa niki nibebuza hariho ki nibebuza in fact twasgabana najango honashe tuzikure turebe ni nenki. So echo cyaro baceta Chowa village kandi baceta Bwera sub county muri Kasese kandi abantu mbwenu batinire kugira ngo umuntu mazima kumuzike rizoba mukamushanga mu kitanda. In fact life kinta kikacabira nko wanyu hone ati akabago witu. So aba nanka bona batinire konka cyabiro witu ni nyuzuka umuntu akaza kwimbwa asange sanduke riyo miso genzi cyo kumanya cyari nyine wabafire kahuriye mwen koko kuza kwimko wanyu akasange sanduke riya miso gawe nuba kaje problem. So abantu batikyo mu mashemerwa kugira ngo ha covid yaza kwaho biciti zo mu kushemererwa konka haba ikintu unashika sese mwenda kukira abana nkeje kandashi. So nikigamwa ngo ogo mukazi kayimukire yashanga kiri kiso yatina kandi yashanguriya atine mana ryagwira rukubi yayibuza yaje tunashe kinjikorere kimazimazima kandi mwe nabatuze bona bajye mukuru kwebuza ekibiriho kita kandi twasigana bajyangu kabazikure shanduke barebe we kandi ubwo babibatire muri ya warimo aho kubeki kiwe kitakabireho ombire bihuireho kandi ombire bukwijana bwe tikira gumen kiba wabo ine Life Camera kandi short news DM Swaga net promoter, of course the #1 net promoter. Salute.